tes benda oleh anyab obai boleh jong mana jong kok lewat neng arode Arabu sebutan gula boleh jakit kira-kira sih kira-kira sangun ni gula ban sambian sepas abak bertenang ni kan nyangon apa ya mon sewajib kini kesel ya boleh jong macam ni ayo lah boleh ayo kok gelem tebang tak beri ngincam boleh kok tapi pon ia sewajib enggak rukun Islam lakonin semampuna maka tak sampurna apa jeng tak hosok umpama tidak kok apa jeng zakat umpama maka tak lebihin umpama kan beda zakat orang anu guys sukuni kullu menurut target tak lebih tidak sapas sabai apa sah ni kan saya sampurna colok dah masih tak bentak orang mata dah masih tak ngabas maksiat kopeng dah mon makan mun tak ngerem lem kamar mun kita ku HP pakun ngabas maksiat bener dah mama yuk tak bisa nombak sabeda tak ile nombak sabeda makan ni lanjalan apa medem jam medem dah le tabraan mun melak kan nggak tahu ikerang sebarang boleh ningi Jember ni kan banyak sungai-sungai pengkira lorong wah mandi ayah tahu baning dia ya tolong ya duduk benar tikal pun kita tak sempurna sepenting rukuna laksana aki syaratah laksana akin ampun itu saja haji imbian nyetor lah mare ternyata umur ki kejapok karena makin nikah setoran haji nikah sampai berangkat korang langkung minabi Jawa Timur 35 tahun antrian waiting list nikah 35 tahun sanpon ambian berangkat ongku teka hajat depak ke Makkah Madinah sepenting ambian rukun wajib haji lelaksana aki tidak makai tak jadi sampurna nah ternyata ki aba dan kadang ki abentaan pucropu rofat fusuk jidal dan kadang bagi nintas besro ki rebuan kata tujuan jadi tiga lemon mulai tak bisa sepenting bismillah gulaban sambian laksana akin lah sewajib ni kampun bila laksana akin pah tambahin cok saking obat roh nambahin multivitamin napa multivitamin tong palebur macam salawat multivitamin ni pele ni ka elakoni kapi alhamdulillah tak elakoni kapi tak napa kalatung bay salawat atau maca Quran atau bulan ngalak keterangan si bada maca tasbih subhanallah bihamdi subhanallahil azim polana bada si adabu tasbih nikah kasratut tasbih nikah jaipon insyaallah masalamat dari adab kubur atau beda atau nikah atau sedekah apa punya nikah pola nasaqati dalam Al-Qur'an wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin asadaka ambian gini kan depon Allah marah bandika sedekah jadi rezeki sebagian kau jadi sebagian bagi kau orang sebelum ban jadi mate jadi ban mon mate pada kiban ngoca ya Allah mai pamate sama ken kortunda ya Allah sekejap aki abdina ki terus sedekah benda tireng bagus ya maka sedekah aja le mate siapa saya nerema mayu orang mate rasul sedekah men tak buru lu kan jalan pula engkina
Jadi palebur akak sedekah pompong kita sedekain, palebur aba reba pompong kita rebain. Cara nah kingak makin ni alhamdulillah. Kampung Maduraan kak dinto banyak tradisi semeroco kate kak dinto ngajarin guleban sampian sedekah. Tore baca doa areng bareng. Siapa doan ke? Guling. Baca doa areng bareng. Mantar bengasapona Si Afandi, Ibu Jibira, pas saja nih kan, si hadir, sapora tu sanggap, sapora. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi dhakiran wa batina wa salihin fi dunyana wa ukhrana wa alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka min nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adzaka min nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Antal musta'an wa 'alaikal bala wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Allahumma taqabbal wa awsil jami'a thawabi ma qara'nahu wa ma talawnahu wa ma 'amilnahu min al-a'malis salihat wa ma tasaddaqa bihi sahibul hajah hadiyatan wasila wa rahmatan nazila ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ali baiti ajma'in wa arwahil anbiya wal mursalin was sahaba wal qaraba wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa khassa jami' usuli sahibil bait. Allahumma ighfir lakum warhamhum wa afihim wa'fu anhum wa wasi' madakhilahum wa naqihim min khadayahum kama yunqqa thawbul abyad min ad-danas. Allahumma in kanu musinin fazid fi ihsanihim wa in kanu musiin fatajawaz anhum. Rabbana آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وسلم رب العالمين. الفاتحة.